wanamemba wako ambassadrice coordination ya Bungubungu. Tunakuya kuangalia kazi, ya wanamemba ya SAO wenyewe wanatumika Pamulandi. Hapa sasa tuko msafari ya kurudia. Asante. Tunashukuru sana kwa kutuletea SAO. Mungu akuongezee hekima na maarifa, akupe nguvu ya kuendelesha hii kazi. Asante. Asante kiongozi, asante. Asante. Retour ya kutoka Mulandi. Kazi banamemba ba SAO Mulandi. Tunaenda kutengeneza kazi na tunakuta kazi ya mashamba ngala mingi kiongozi. Tunashukuru sana kiongozi, Mungu akubariki. Mungu akuwezeshe ba mama admini boa ba mama Kasumbalesa. Ba mama wote hapa tuko na chapa kazi. Tuko kwenye kazi. Tuko mbele. Mulandi bana mupatia njina ingine ni mama Bintu ni Bintu. Bintu bana nipa jina Kasumbalesa Bintu ni Bintu. Tunashukuru sana kiongozi. Anabatizwa jina mpya. Tunashukuru sana, Mungu aendelee kubariki. Mulandi bana nipa jina mama Bintu. Atuwezeshe. Wetu wa Bungubungu kazi yetu paka iendelee kumbele. Hatutachoka shiba sote ba Bungubungu lisha Katanga. Asante sana. Tunasema asante. Merci beaucoup. Asante mzazi. Tunashukuru.